Alofa mai o le atua I le lalolangi. O I tātou leo tātou I le lalolangi, amen. Whawhitai le alofa le atua na ia au mai ai lona alo pele e tō atasi. Ina ia le whano tātou. A ia maua tātou le ola e whawawau. Au e tapuai le ne tū nātai au. Fiusuina se pese. E whaoso manatu. I le alofa o le atua, I le alofa o Iesu, I le alofa a le alo, o le alofa lava le whaola, lea ua whaola I nei tātou. Pia le atua. Hallelujah. Yeah.
tia ngā luenga na whai lea liki whaola o noi tātou. Hallelujah. We want to continue to sing to this amazing Savior. Hallelujah. You want to worship with us? Continue to worship with us. We want to sing hallelujah. We want to dedicate all our hallelujahs, all our hosannas, all our glory be to God. All our, we honor you, we worship you. You are worthy of all praise. The word says that everything that has breath, everything that has breath, praise the Lord. Everything, Lora Winga, everything, our whole being, all our time. Can someone say amen? All our time, we want to dedicate that and say, Lord, every breath that is in me, you created me to worship, and we want to worship, and we want to worship, and we want to breathe you in, and we want to breathe you out, and we want to say, Hosanna, Hosanna in the highest, Hosanna to you, King of Kings, Hosanna to you, Lord of Lords, Hosanna to you, our Savior. You are victorious, you are conquered, you are the conqueror. Hallelujah. Hosanna. We want to sing Hosanna. Why don't you lift your voice? Oh, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna. Hosanna.
Hallelujah. Hallelujah. Good morning, ladies and gentlemen. Morning. Soafa man malo Yesu Kristo tato ligi mon tato faola. O te fatalofa tuai man falo alu tele tato usunga fono. Le lua afe no sfulima. Ua fatau luina ma faa wina ile lofo leli. Di ia leli. Ale atina i ova le fale. Ngā lue foi la tō e atina e. Fatalofa tuai nei taimi. Pa io tātou fontana, I sunga I whawhengainga mautou whantua, sui o komiti, mautou whantua, whawhengainga mautou whantua, whai wheau, o mati a kono, mautou whantua, Talofa tu yusu ngā whono I tamali I mawhai launga, whantua matausi, tamā mati nā mātutua, whapitoa whoi whatalofa I tua āsinsina o le kalesia, I au nā lea tua I whantua, ma whai au marolo manu malo, whatalofa tu I ate o tō umala wene suafo Yesu. Whaftai nei mātua o le kalesia, wa ai pēo tō tau wasa mai, tau tō mai, tātou te mafuta, e pēo nei ei tātou mawhtanga. Tātou amil vi inga I lea tua, mai sa pati vi ele li le taimi. O e format o man fai mo tātou mawhtanga, tālo I le li, au nā le li o la take part, mai se foi le worship team, I e le whaunga le li, I a te tātou te mana o mia le whaunga le li, say amen. O Saulo, you know, whamatu spaya, he was a different man, I know wa mafuta tu te me le perfecta. Whamai no tangata, wa perfecta foi Saulo. You know, that's what we need. We need the anointing of God. E ese mai ai lo ngaka I aso faiso. I le taimi te tūla I ai le vi inga o le li. Ai mai se o lau whamanu I le atua. Ma mea tātou te whaia. Tātou talo. Mātou saudi atu le atua e watu lo vi inga. Whawina mea whai ngā ruenga uma le atua. O tangata. O alawa mea whatinoi lo vi inga le atua. Mātou te mana mea lau whao unga I lau whanau. O lau upu, so se mea whaia, teimi o le whamanatunga. O a mea uma o whaunga le atua. Mātou te talo mafuta mailo wa nganga pa ia ia te mātou. E manui ai, mai le amataina. Whau foi le whanetua, te taina le mātou worship. Ai au le vi inga ia maua lunga, tu maulo vi inga. E whamamau lava. Everybody shout, amen. Tuna tu whatua ia le net. O ia te taina tātou worship. Ma le tīma iau ki lani whaftai. Thank you. Good morning, church. Tai ao manuia. Tai ao manumalo. Tai ao filemu. Tai ao le tua. Tai ao tofia le tua mo oi mau. Tate ulu fale ai le mea pito sili ona paia. Iona lo toa ma le vi inga ma le pese. Paua e ta pena le nei tai au e te ulu fale. Vi ia le tua le nei ava noa maua lunga o te loa la o le whata alofa atu. Ua uma ona fonga ina atu tātou tamata tai. Le whata alofa ia fia o mai. Le au paia o le tua. Ua lalo le malu nei. Ai tātou te whatalofa le tua le tamā, tātou whatalofa le tua le alo, tātou whatalofa le tua le nganga paia, le tua le nei tai au, tātou patipatia lona le lei, lona mamalu le nei tai au, wa mamalu ai oe, wa mamalu ai au le nei tai au, tātou tutu manu malo, tātou atu lunga le tua, whawhitaya, whai mai ina wa toi tū mai Yesu o le wheta lainga mua Yesu lana au soo e maua Ioane lua te fulu whai upo e lua te manlua whaapea lona whaita wina ua ia wheta lai atu lea mea
O na manava atu lea o ia, ma whaape atu. Le au so ia o tauta lia le anganga pa ia. Whetalainga mua na ina wa toi tū mai Yesu. And when he said to them, he breathed on them and said, receive the Holy Spirit. This morning, you and I are the same. We are outside looking at the tomb, and the tomb is empty. That we receive the Holy Spirit this morning. Tato te talia le anganga pa ia le tua le nei tai au. Tato tu lai mai ape ai whawhino ai lo uso. Whai ai tai au manuia. Tato atu lumo le tua. I loi whaaleo. Lo lava te talo ia te ia. Let everything that has breath praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. A e tā pena loa, a e sauni. E hapa taimi tonu ane whaaleo ai lo whaftai a te ia. Let's puno mai lo wao. Mai fuau lava la mutu nei tai au. Whaaleo lo whawhetai. Tātou ulu whale na Matāgaluega ni sila. Male whawhetai ona lotoa. Why don't you lift your voice? Close your eyes, lift your hand to him, and we welcome him this morning. Tato whawhetai oe. Thank you, worship team. Eo noa ma se la au e taina. Tato whangao, tato manava wa manava ina le tua leola. Le nei tai au whaneo ai lo whawhetai. Let's lift our voice this morning, church. Let's lift our worship this morning from the fruit of your own lips, that you would hear your own worship as we enter. You enter this morning, and I enter this morning into the Holy of Holies. Tato te talofa tasi, tato tu inatu le tua lo fatonga. Bese oe lo bese fo le nei tai au. Ulu fale oe le me silo na paia. God, we thank you this morning. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Is falling. Thank you, Jesus. All over the land. God is healing the sickness of many. Enter with thanksgiving this morning. Yes, Lord. The cry of Thank you, Jesus. is now. Your victory this morning. Your victory this morning, Lord. Your victory. A new anointing. His mercy is new this morning. It's full of a. Let's sing a new anointing. Thank you, Lord. It's falling all over This place. Oh, Jesus. God is God is healing. Yes. the sickness of many. Is Father, we receive you this morning. We welcome you this morning. Jesus, we thank you.
Jesus, you be lifted higher. Higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Higher, be lifted higher. Jesus, Jesus,
wakho. Thank you, Jesus. The name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. The name of Jesus. Speak the name of Jesus. We lift up the name of Jesus. Church, lift your hands this morning. We declare the name of Jesus. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus.
the streets. Jesus in the darkness over every end. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountain. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus from the mountain. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine Blessed be the name of Jesus. We're like the fire. Thank you. Hallelujah, 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 hallelujah. Ufachasia yo awa wistola pati lo tuele tao. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Break every stronghold. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Wonderful, wonderful. Thank you, Father, for your love, for your mercy, and for your grace. As we gathered here this morning to celebrate the resurrection of Jesus Christ, our Lord and our Savior, we give you honor, we give you praise, we give you glory, because there is no God like you. There is no God equal to you, and there is no God greater than you, because you are the Almighty God, and you are the creator of the universe, the author and the perfecter of our faith. We love you, we adore you, we give you thanks. Blessed be the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ao le vinga o le tau le manu malo. Ao le lei ma le matungo fi. Ue te tai mai ai le manuia le soifua. Matu matua te tai e maise le komiti whafoi. Io lau whai ngā ruanga te tofi le tua ia o waunam whaletua. Nei o matu manu malo i le ngā ruanga. E maise usu ngā whono e fia le whaboptonga le tua New Zealand nei. Ka le sia wo me masani. Matu whatasia i le roifo le nei malu. Matu whapeatu e via o e le tua le matu te ma. E te taua mo no mea le vinga ia te oe. Wa manoa le tunga mau. Ne foi tai ao ma foi ono matu whapeifo. Leo tia feo iei lo tui. Le tunga mau e feo iei lo manu malo. A wau manu malo le leona le tuainga yuta. Mato te pati a tuai ma whanene atu ya toi. Wana le se no lau fio e le maua le nei tai au fau. Ma le nei aso fau e wha popo ma tului. I le soifua ma le olo o te ngata le mato te mai. E nganga poi a fio mai oi. E whau I mea o mai whaia I nei tai au. Whaia I lungo lau whasino manga ma lau tainga ma lau whaunga. E manuia lona amatanga se o I lona whaiwina. A tai whona tanga o le nei tau sanga le li I.
I lona amatanga se o mai le toi aso le mātou whamoe. A whitai fo ia o fionga na o ina. To laulo wina mātou whanongolongo iai to equip, to empower, to evangelize the gospel of Jesus Christ, to save the souls of the kingdom of God in this world. Mātou whaftailo, mātou watua, mātou fōi mole whi, mole māwhtanga I leito sanga. Whamau sia ai mātou, mao ina ai mātou. Whapenao nao ngā I aso te toi o le soifua mole ola. E whamai mau mo oi malau whina ngalo no mātou te mai. Mātou whaftai le atua, e whatou tinga o mātou te ta. O le mātou te talo, whaua wina, le mana o lau whatamunga. Whalinga mamiti a te la ua wale whatou tinga o le Matāgaluega. Te tono New Zealand nei. O whangia whau I sunga le suititai mole whaletua. So la fina ngalo, e lango sua, wale manuia o le mātou sāwhalau. E peo na iei le ngā luenga I te tono New Zealand nei. Whamanuia le lango ma le whasoa. Hau au na ma whaletua sui o le komiti atoa le li ie. Sengo toi ina lo mātou te mai le pulenga ma le pulenga. Ia o atu iei lau whamanuianga lo mātou atua. Talo foi whamanuia. A tātā tai tasi te tono lau ngā luenga le atua. Tai tai si ei mono fisa ma le Matāgaluega le si ei. Whapena foi tai tai o le aonga sā, mo fisa o le aonga sā. Le Matāgaluega le aonga sā. Ia iei lau whamanianga le atua I fufuanga. Ko le kalame whatau to oto le neito sanga. Ia iei le atua lau whau unga I mea uma. Ina ia tele ai sovi inga lo mātou te mai. E mana tua foi la oma tu spaia le presidente fai aonga. E meise o alo ma whanau au no lo au to ina. I to tono le lomo nei o le mātou te talo. Ia o whamanianga ia te lato. A manuia na o mātou. Malo lo manu malo. E le whangaloina lo lato sao taua ma le lato maa satong. A wālawa le tua lau ngā luenga malau whinangalo I peo na mātou au nai. Whantu mawina lau whamalolonga I lo lātou soifua. Malo lātou ola whaipea I lātou ma fōfō tua. E meise li te talo mai le tua. Ia mani tāku ai mai whaiwalo whilima. O lo mātou whenga iai le tua I tau veina o lau whiau ma lau ngā luenga. Whamanui e kale si o le whapopotonga le tua. Mai ai in me kako se o mai au kilani nei lo mātou te mai. Ia fusi, le fusi o le lofo I lau tua I mea uma mātou te whaia. Te talo fo I lo mātou watua. Anga le lei whamanuia le tina te tai ma le mawhtanga whale tua. Tina ma tinda talavou. Ia iai lau whamanianga ia te lātou lo mātou mtai. Mātou mana tua le mission e peo na iai fo I le tua tangalom tanielu. E misi le whainga malanga I Whipina siaso I te taliu mo fōi mai. Ia mātou wheloa ia le viinga e whafoi le ia toe. Lo mātou te mai. Mana tua I nei tai au manaonga e peo na whai loa mwhol sia I o luma le I. Lau o na malo lo, manu malo ia ki tiona. Fantasi e manisi ia le whainga luenga. Ai mātou umalo mau I maftianga ia le ngase mamai o le tino. O walau le suafo Yesu le Nasareta. Ia po iatu o wau ma whamalolo ia te lato. Whafoi sia le malosi le tino. Sili le malosi whale nganga lo mātou te mai. Talo foi le whangaloina le tua le ngā luenga whai mātou o fie. A le working group o committee ngā lulue whamanuia ia wo ono mwhaletua. Lo ia e maise foi o tama whanau o le Matāgaluega. Whaungaina lo lātou silfia ma lātou I loa. E lango sua le atua ma whamama venga. A wātou ma whainga le komiti whafoe e maise le Matāgaluega le li e. Mātou te talo foi le nei tai aolo mātou te mā. E le whangaloina lo o ono ia te pelu I le tai. E mana tua o ia ma le nofo alo e maise o ainga le kalesia. O no lau wala au pa ia li whalatua ia pai. Whamaise lo wanganga, whamawhana whanatu lo wanganga. I lunga ia te latou lo mātou te mai. To ainga o te toi o le Sauniga I nei tai ao le li e. Fio mai anganga pa ia whao o wina lau whaunga. Ma lau whatumunga I mea uma.
se teimi mātou whanongolongo ia o whionga lele, whau I lau wauna la whai malawa au lau whina ngalo, Aloaia ma le mana lau upu I le nei tau, e tele ai se vi ingo la o whiolo mātou o tua, whauina fwoi o nisi au o aunom whole tua, e ala I lau whiau ma lau ngā luenga, e whamanuia lo mātou te mai, mātou te talo I le nei tau, mātou whamawalano I o luma le li I o mātou lava o le foto o le anga māsei, whamamama whamangalo I mātou, e wala I suafo I sūlo mātou li I malo mātou whaola, ua mātou wole mo wala au atua I le nei tai au, I o e whamamau, lava. Hallelujah. Amen. Amen. Tai atu le sunga le toina, mo le taurusanga, tau whailangona, patasi le pai mai o le tua le nei tai au. O le fionga le tua po le upo le ri, o le pokalame le asu nei, ia e whanati lawa pe o ta milo le wati. Mea lea o le ale to tele se whawhiroai, o le umon forasi atu e la tau e sa tula I atu, whalitua ia le net, ia mesifo le toina, ia manatu o lava lea mo tātou le nei tai au. Ia a o usao o le fionga le tua, ke nu se men, ia te tala lo loto, tala lo tuspaia, te tala fo I se tulou, I o taringa matangofia, o mata pena le rita iau, ia wa ale ai taringa le se whaalongo, ale ai fo se whaalongo le se langona, ale ai se langona, ia le se whiliuaina, via le tua. That is the power of the word, o le ale sala se lava, se launga, mani whata tianga le tātou fim, mon modern media team, pe atu mai lunga le tātou fim, ia so soani le ai lunga foi o vawe foi na upu le upu le tua le nei tai au pataro fatu ma tu tai mas foi il committee ma wala tu fatua tina tai ia mas foi le lolo le tatu mafutanga au le nei tai au sunga I whawhenga inga fatua ia e mas le tatu matanga luenga atoa mai ai South Island se yo mai au kilani nei ia mela tatu pati mo Yesu ile nei tai au fatai Ole launga e maua mai lele mo Timoteo le tātou fi mautu o la le o aruese lava ia ono e manatu ia ta apel tātou maftanga ia o maua lea avanga tau mo tātou ia po le fi mo le tātou lau tātou maftanga le nei tai au. Pai lau nā lau tuspa ia o la tātou whaitau whatasi mai ai wanari. Lai titi lava nai whai upu whamole 1 Timothy chapter 2 verse 3 and 4. Ia o la tātou whai tau whatasi mai ai I le whasamoa, whātai lava, whāleo tele mai, e langona le tātou whale, ia le pe au o le nei tai au, ma le tusi whai tau, whātai lava la tātou whai tau, ia ma le maalia I luma o lo tātou whaola le atua, le while ngalo ina ia whaola ina tangata lava, ma ia oi. This is good and pleases God our Savior, who wants all men to be saved and come to the knowledge of truth. Papitai I le whiau, ai manatu o le lui taule mo tātou le nei whanutanga. A umatu le tātou whanutanga, e te tauna e alu ma e loa le tā ua o le whilangalo le tua. Whai mai, this is good o le mele lei, o le ale mele lei. E le lei le whilangalo le tua, ia whaola ina tangata umalava. Ma e le whaialana o mātou whai whiau po o komiti po o tangata umalava. Say amen. O le tātou tiute lea, toa tele tātou le nei aso. Ai a whai te monu mawila se tasi le nei tausanga, ai le ioa tu la tausanga, o le makua pekta o le tātou hol. Ma o le ale, o la toa tele, ai le o le taua tele la le tumu. E moni a taua. A o le mea sile o le taua, o le whaola ina o nganga. Praise the Lord. Iano o mai ai lea o le tusi whaitau mai le Filipi e tolu, whaupa sifulu, whamole lava na tātou whaitau whatasi mai ai mi le timpa whaipo e lunga, ia o le a tu whatasi ma le tātou
a fimo le vai aso o le tatou fono ia ona mau atu ai leo se manatu o se tautaranga pupu le nei tai au. Filipe tolu fai po sifulu, a fai o inala utusi o maua sa ia mea, la tatou fai tau fatasi mai ai, ia. I want to know Christ, yes, to know the power of his resurrection and participation in his sufferings, becoming like him in his death. O le aso le nei, o le aso le toitu. Lulua feta usanga taluai, o nanafi sa iai lo tatu whaola le tunga mau, a las reile na maliu ai lo tatu whaola le tula a fiafi. Na le tolu aso sa iai lo tatu whaola le tunga mau. It's for your sake and my sake. Ona oe mau. Awa ole atua o Yesua i ole atua. Ele oti se atua. Ele maliu foi le atua. Awala sau Yesua e whamarosi mai e maliu. Matanumia matotu mai. Ona oe mau. Ila ia tatou maua le manuia i le ola e whamavau. Ia tatou tutu umalawa. E pei o lona filangalo lea. Ora mafuanga le mana o ile tua i faolaina tanga tauma. Awa le faolaina ele aila se fa moi moi e toi tu mai ile manuia i le ola e fa va. Wa o ile tatou ia fionga le tua le yaso. Ai le ngata foi le ole nei va yaso. A le fe au e lui ta wai tatou. Ia fa au penga ina tatou. Equipped. Ola le wigo equipped. E awa o lo mafofau. E awa o lo loto. E awa o lo amio. O le tangata, o le lei o si o lima, a le musu e o ina. O le tangata e o ina e tau le pato. A wa foi te whalongo, o na suia i leo lo mafofau. Na tatou o mai ma tangata tuai, e mga o mia la, le remove o tangata tuai lea, a e whatumu tatou, i le pato mai lunga, le pato mai le tua, le pato e whavavau. Lea o waka mai ai. A wanga le ai foi le pato lea. Se mungu fa pefea profesa meu se solo ai maka ko uma lava ma oi foi nela na mai ai fa petai le poto mai lunga sa o ina ai tatou se lewa ka ko mangui ai o lewa tatou poto ai pa wala mele fatali o le tu tatou o na tatou atu le ile manuia e fa va e ka o yo le ola o ina. E a oina lau tau tua i tonu e le kāresia. E a oina unga ioinga mau me fai. E a oina o e lau foai. Ma lou loto fia fia. Ai a fai o e sangata e le whapenga. E o le are o mi kanunga e loku. I le aia se poto i ati oe. E te lea tamai. Langa na upo le atua o le poto e mama. O le poto e paia. O le poto mai lunga. E le aiva seisi poto e whapoto ai tātou. O le fionga le tua e whapoto ai oe. Se ai poto le fionga le tua, e le aia se mea kau whaia ia ki oe. Ai poto le fionga le tua, e kau le whatonua oe. Ai poto le fionga le tua, e manuia me te whaia, e paia o lima, e mamalo roto, e le lei foi. Hallelujah! I le kau whatonua tangata e poto. Ai ke lore mewa kau singa ai ulu fai fea, sei kulo. Or kau wha kongkongu, kau wha kongkongu. O lewa ngalotu, ai lepo poto lava. Ai vai oi, ai ko anga fai tautus pa ia. Sa ili langa pongi, ma sua sua lo po le tua, e ke poto ai lava. O sau foi au ia mkuable iloa o se mea. Ai wha tai le poto mai lunga, wha poto ai tātou, wha poto ai oe. Wha poto ai le whanau le tua. Inga ia kako ua kamamai e whai le filangalo le tua. La filangalo le tua. Paulaina, save, and then we go to eternal life. O le kawilangalo poto, can we say amen? Lua, o le whao pengaina. Whao pengaina o le whatu muila e le ngang paia. Se so ia ia le whatu muila o tato mapapawisia nganga. Langa ia nganga o te moni. E ia nganga o te volo. E ia nganga se se. E ia nganga whalavelave. Out of the empower by the power of the Holy Spirit. Ia fatu muile tatou
nga seki ale o me uma ai kaukala e whauinga na tautala a sia o lima e whauina o lima ai sabali nga lulu le lau lagi lau sabali ai sea is the power is the power from above o le mana o le tua e mga umia e kakou le mana lea no mai tangata e leni fai mai lau soa o fea o ia Yesu Yohana mtapu sumalua fai mai lau soa lan mea tō fia wa ia Yesu ma tō te fia mata ono wa venga o lo ia faia ma mea matautia o ia faia ma mea o lo huia anga lei ma lo fa mai ai o lau so tau ia Yesu e fa mai Yesu fai atu iai o lau ai lunga ia te la tau le nganga pa i o le tua a o le mea tasi e fai ia pala le fatu o na fua mai ai lea o fua e tele mai oe ai sau tatou fungutanga o sau ki asiasi ai sau tatou fungutanga o sau e makamaka whalongolongo ia mataupu am tanga lua te tasi a fai foi e te sau fungutanga onga e o mai uma tatou fungutanga e ke koe foi lava e le pala le fatu ai a fai e pala le fatu le fa mai Yesu e pala le fatu o le tangata le iai nga iai foi ke minga pala ai lo fatu a lea ua iai le lofa le tua pala lo fatu e iai manuia ia te oe a fai e toi foi e le pala lo fatu nga le kasi al fakunga fiave ia nga oe a ai a pala le fatu o la tele manuia punga me ia te oe o la tele le matongo fie puna me ia te oe o la ilo tangata lo sisi le mloma tautia e ilo fai tangata le whaunga aisa o le pala le fatu o le ngā ruenga e whaia le ngā paia i o tātou o langa mai mara mbia le fatu munga le ngā paia mo i tātou ina ia tātou whae mgaria muri evangelize lalo wigo le evangelize o le whaso atu o le tau atu o le whailo atu ina ia mawhai na i roa le stangata a le aise tala i atu e le aise whaoleina ale ai sei te whaoleina o lo wiga e mai mau taimi tātou tala iai a whilangano le tua ia whaoleina ngaka uma e a wala i lo tātou talai whapetai komiti whapoe o le uhaere tō wha o le aiai le misiona o le oe talai e le oe no punopu ia mawhioa i solo ma kia solo o le misionga e oe talai whilangano le tua hallelujah more beyond your walls. La aku ikua e kalesia se o lava i kongu ale kai me tau tatou wai papo ta lai pilgalo le tua. Ma fai loa le upo le tua ia te tatou. Upu lava o le autuo o le tautalanga ia e ilo ke viso. To know Christ mai manatu foi o le sini le o le tatou famu mo le yasu. Matāgaluega a uma tātou tāpe ia e iloa le leike viso. Nanga ele tangata ilo ke viso i. Ele tangata ilo ke viso i. A ole mana ongo le tua ia ilo ke viso i. O i e fia no fai le tua, o lo loto e fia no fai lo po le tua, o to tonu ia oe. E iai le fionga le tua. Tātou fai al misiona lea. E fila ngalo ai le tua. Le femera apostolo Paulo ia Timoteo. O le mea fila ngalo ai le tua. Ia whaolaina tangata uma. Whaolaina tangata uma lava. Ia tātou au male loto mama. Male loto fia. Ia tātou loa. Ia whao pengaina i tātou. Matāgaluega whao pengaina i tātou. I lau whaononga lau po le tua. Whaongala aunga i te whaononga i lau sā. Whaongala aunga sā le te whaononga i lau sā. O i e tupu mai ai. Lo tātou aoina, mo lo tātou whātino tinoina, whātonu-tonuina. Amen. Mai l'apostolo Paulo e le kalesia i Kolose, tasi tonu malwha, ia o tau sawa vali e tusa, male wala au, ua wala awai le tua ia te o tau, male loto maualalo, ke alu se amen. Ia ono sai, ma ia te o tau le lofa, whāparepale le tasi, male loto ngā tasi, male mali lia patasi,
Awa a tātou whaia ni mea ona vi I ai lea o lo tātou tamaha o le rangi. Tangaluenga le tau sanga, sāwa vale tusa marwhira ngalo le tua. Awa le sāwa vale tusa manatu o tangata. Awa le whatonua o le tangata, e le tangata whatonua e bakwe, e maua lunga, longo langa, whale nganga. Awa le whatonua o le tangata, e ka vai akwe sea sau I maputanga, awa e le eisi whaunga ia te ia, e leo iai foi la oina o lona mafau. O le malaonga la apostolo Paulo, ia o lo ia toluanga I mea, mua, ia o lo ke viso. Ai vai tu singa tangata nei, e tele tusi na ia tusia. O lono langa malanga aluenga fa misiona. O lono ingala ele manga umia tangata le ona iloa Yesu. O ia iloa ke viso. O poto matamai. Wa oina o ia ile tele o vahenga o lona soifua oina. Ai vai oi, o le fa mai lona manatu lana au mai le lipim tapetolu spulu ina ia o lo o ia. And why are you here today? Are you here because it's good to be here? Are you here because it's the Easter holidays? I challenge our Matāgaluega today. I believe and I hope olo sau inei ia ai loa ke riso. Lua ma le mana o lona toi tu mai. Le mana lea e ia whamatunga lea. Ai le o iai o ia whai mai le angenu le sa titi e lunga le maa. Ta mai tai, e leo I nei o ia, ua toi tu mai. Mai leo ta mai tai ia, o whewa awe iai lo mātou whaola. O whewa tu iai lo le tino. O tu I seiti tunga mau. Mai le tala le angenu, nga o whai atu, ua toi tu mai o ia. E leo I nei o ia. E leo seiti tunga mau, po o nga o ia nisi peo le manatu lau so maroma. A o Yesu lo tātou wali, ma lo tātou whaola. E leo I nei o ia, ua toi soifua mai. Ua toi soifua mai o ia. E leo I nei o ia, he is not here, he is risen. O le whamoe moe lea, o le seta pe o le tātou iai le leitau sanga. Ua toi soifua mai o ia. Ma le manatu mulimuri, whamele apostolo Paulo, ina ia o loa o ia. Ma whatasia I ona pupuanga. O le olanga wauna, o le olanga e ai pupuanga. Au foi ne fase ina tātou nisia o ngawha mai. O ka le sia whaoleina. E le tau on toi pupuanga tia. Ha mai o e lau tupaso soani atu. O pupuanga e tā pena I tātou mo le manuia e whaava. O pupuanga e whala e tātou le malosi ma le mana o le tua. A le aini pupuanga e ke le iloa le mamalu o le tua. O le tele o pupuanga tātou taunua I le manuia e lola e whaava. Ai whai mai lai le kaua pupuanga le ka le sia mla unanga. Ai whapewhea ia iopu. Lai ma se seu iopu. Ana tango le tua whaui pupuanga. Alu uma me uma koe ar pau. Ai vai oe. Olo na ui pupuanga. Nga whamamalu ai le tua. Ma si tia le tua. Manga iloa ai. Le matau tia le tua. O leisi mea. God blesses him. Ta proportion. Ai vai oe le ka le sia Matāgaluega. Ai mana o fa lua manu ia le tua se ui pupuanga ke lu se mai ongo sai ai nga pe kaul maulu pe kaul ka wa po pe ka wai pupuanga face the problems because God will glorify you o ia na tia oe ile manu ia e fa ava be pe apostolo Paulo lua konitum tau po sumatasi na ile nisi ke lea Paulo vai mai nga ka wai au ma nga sasa so au to jita woti yo matou lam tangata o jika o malemo vai tafe to jita o malemo ibasa fia ai fia inu anga po iso ta talo so le ai se meno fuai le tangata mai for talo o mea o mai asa o tinga ai ai ba ai konito ke le popole menga kasian me o ke ai ole e kale sia Yesu Kristo ila ia la unga le upo le tua ma fai lore fionga le tua ia faula ina nganga le Matāgaluega tele vita na tātou hui mai ai na tōru tau sanga saka ko iai whapitau e alau le tua me tupu se ia whama malu mai a te tātou
Ma whamanuia ia te tātou. Ma whau ia te tātou. Ma mai la apostolo Paulo. I want to know him. Who's him? Jesus Christ, the Lord and Savior. And the power of the resurrection. Lea, na toi tu mai ai, lo tātou whaola ni tai au nei, lua pitau sanga tawai, ele mawhaia le maa, ele mawhaia enga leo leo, ele mawhaia o na manua, o na taopi o ia, sa toi tu mai lava, ele pinangalo le tua, e toi tu mai, o lo iai le mana, siri sili o le tua, e wha uina I tātou. Hallelujah. Ai Yesu. Sasa, whianu, po, tu I whao, so soa le tau lo nei tu, ma le pale tu I lo nao. Sasa tonu se maleiva, ka ofir kai kasi, a wao wa yatu, o mea masei, wa ilo atu iwi o lona patua. Tafe, le toto mai le tu mai se o le lofi o na vai, le ai masekala, le ai masekala, le ai masekala. Why? He was thinking of you and I. Na mawhau ia te oe mau. Anga lea le tauranga lea. Ka kouke le maua, le wha moe moe, I le manuia e wha wawau. Hallelujah. To know him. O lo te mana onga fo I le fontanga. Tātou ta ape, hua iloa moli lava le Yesu. E leo la iloa le mawhau wa iloa pai tau tu spaia wa iloa kene se tau wharinga. Mele le umalava. But to know him is to go through sufferings. Ai ui pengata, wa ilo Yesu. Ma fata sia I tātou I ona puponga. Lei ma siso tātou mi whainga whaia le melanga ia whaia. Ma le taulanga sa ia whaia. E hama tō tasi tātou. E anga I atu I Kalevaria. Na tutu ia I nāma tau taunga. Tō titi lai sona lae. Those were the sufferings. Those were the sufferings that he endured. O whainga tai anga ui a Yesu. A muia kako leo kako sapi il malua le taitai au. Wa tātou maua leo lo fatu no le tua. Tātou te o sao I lava I le manuia e whawau. O na taulanga na paia tangata lea. O le sa ui pupunga. Hara apostolo Paulo. Lea no taulau atu le tele o nisi. Malona fasi o tinga I Roma. Se tulou na ve eselo nao. Ai pop fatolo na ulu. E ilo uso whaiwhi au na alu Roma. Na siasia le mea na maliu e peteru. O lai te ufa le leie le kahalesia katolito. Ma le mea na ve ese ilo nao. Ai pop fatolo le ulu. O mea umeia na po ui ilo nao. O lo puna ai vai puna. E o mai le aso nei. O le tele o pupuanga, tātou sauwhanga atu le manuia e whawa. Le Matāgaluega le aso. How we suffer, endure sufferings. To know Jesus Christ, who suffered for us. Number one, to know him. Not by here, but here. To know the power of his resurrection. He leo the power there. How the power le ngang. And to share in his sufferings. Wa so uma kako ke olai e tātou ui puponga ke miso tātou te sauwhanga atuai I le manuia e whaavau. Mas pati mo Yesu nei taia. Glory, 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 glory to God. Worship team, mole lava. Hallelujah. Equipped our winner. Empower. Patu mo le ngang paia. Evangelize. O le tātou missionalea. E tala I atu le tala lei. Ia whaolaina. Maau le whirangaro le tua. Ia whaolaina tangata uma. Shall we all stand, worship team, mole lava. Manao mai al mau mia le tua ni fatu e pala. A to e fo le pala le fatu lea. Nga o ea e manuia ai. Aya pala le fatu lo tangata malu tangata everyone. If that seed planted to the soil and rot, then that seed will blossom, and a great tree that will grow taller and taller, bear fruits, and many
will be blessed and receive blessings from you. Tātou umala wa taito tasi. Bala le fatu. O oe ma. Ona mawhailea. Ona avea lo tangata. O se whamdianga e tala i le tala lei. Whaola ina ni nganga. Avea o se whamdianga. Be a blessing to others and others. And that pleases God Almighty. Le tua e o le whaotanga. Hallelujah. Ayai somana onga. Yeah. Turanga masani lava. Paiona e sumai lumanei. Pai foi te manatu e. Te halu le. Talai le tala leima. Whaola ina senganga. O le whina ngano nau le atua le neas. Asu mena utatu pese. Yeah, make your way to the front. Mai lau whinga ruenga. Talofa toa mo tātou. Leo na yai le whiawa le neas. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Over every heart and every mind. Praise the Lord, praise the Lord. There is peace within your presence. I speak Jesus. E poi siamo I noi di just want to speak the name of Jesus. Praise the Lord, praise the Lord. Every dark addiction starts to break. Take your way to the front. There is hope. Tātou tānsanga, e poi lau whinga ruenga. Whae mai tau au whakamole. I speak E lau Jesus. tūlai atu nisi rumanei, lau whinga ruenga, whakamole lava. Lava man whaaloalo. Your name is The power. top there, yai nisi o mai pio mai tānsanga. Make your way down. Mai tātou talo fatas. Your name is Hallelujah. Speak the name of Jesus. Le missiona le tātou. break every stronghold. Oh, glory be to God. Through the shadows. Whakaruenga whakmole. Ai mai tua. Awan mole awan te tua na wanoa pe ala ngona olo tai au nei. E tala ye e tala le nei. Your name is power. Let this be the mission of our Matāgaluega. Reach out. Go beyond the walls. Tala ye e tala le nei. Speak the name of Jesus. Speak the name of life. Hallelujah. Speak the name that has life. Anointing. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Mawalo wa manoa tātou malau whamole. Ele toi mawale a Sunday. Alo wa manoa le nei. Speak the name of Whamalo toi kua mole ni. O foi nā tua e. Mole malo le tua. Glory, glory, glory. every soul I've captive mind to
darkness over every enemy. Jesus, for my family, I speak the holy name, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. O tatia al malongo le apostolo. Ya talifa tasima tato. Ile aso o le tu. Male aso le fa moi le manuia de ole fa. Glory be to God. Dalu malonga le ni tayao. Si atu au le tua. Pa atu lo loto le ni. Afalta tu talu bala tu mate tai. Bolta tu tal sanga fa bole lava. Ya ma afero ai foi malonga tatu tasi wale tatu tansa Faftailo upu le tua pera matu whalongolongo iai. Tai mo nato will respond to the upu le tua. Matu whalongo le tua mo yo matu loto matari toru. Matu whalongo le tupu le o whavenga. Lala mal manaonga na umai el de po le tua. Tofu le terata malona manaonga. Whawhailo aile manaonga le tua. A whai o le mawhau, a whai o le tino. Sili le nganga iei lau whama. Le ala mal manaonga o iei lau lumanei. Le tua whawhailo aile taimile nei. We speak healing. We speak faith in Jesus' name. Whaftai we whaia. Whatupuina I mātou pēr na whalongo iei. Ia pala le whatupa. Maola o na fuatele lea. Tei tolu se fulu ona se fulu se lau. Ia vi ia lau o fio. E whavavau lava. And everybody shout. Amen. Thank you. Tai lava, be blessed, tatu la velalo pa tai. Bia le tua. Mo le asa me so lo tula mo manaonga pa tai. Pala watu tātou komiti whawhoe. Mapu mai pēr le sunga te tai, mara sui te tai le sanga lue. Al komiti whawhoe suma runga nei. Tomai tonu toa ina. Mai le si lau lea. Solo mo mai lau ia ni tūlea, mai ni si tūlea isi. Tapena mo whamantunga, tātou e ngā lue I, whasolo le pātuna me whaiwhi aua wale, lau le li. Manino ma malama le whionga le tua mo I tātou, whamanuianga whoi o le whontanga e pe o le tātou iai. Stasi le avaenga o le Sauniga, o le lau o le li. Taua o le sakala meta o le whamantunga o le winga lupu sakala meta Sauniga pa iha. E le whaatau ngā wale iai tātou e le so na whaanati na tia whoi.
Ai mamalua le tua e o le Sauniga nei. Tāpena ina fo i le awa ma le whaaloalo. Ma le mingao e ngā lulu ai. Au mana whali tātou talo na walawina uma leo whawhenga inga. E tautu ina le tātou whamana tunga. E le nei tāhau. Tātou talo. Wa e tutofi i mātou e ngā lulu e. E ese a whaiva e ngā lulu e mea uma mo le vi inga o la au whio. Fio mai ai lo uma malu a wa e ngā lulu e fua pe au noa ma oe. Lau whaau unga mātou te amataina e le nei Sauniga. Whao ngā ina le soi fua o auna mai mātou uma. Whai alo whinangalo e pēr nei wālau ina i mātou. Whamanui ai mea uma nei tai ao. O iatu lau vinga o no lau suafa i so. Amen. Tala le tātou whamantunga. Whamole mole whawhenainga. Sumai loa mo le tautu ina o le tātou whamantunga. Tumai leo tafa i lesi tū, ma lesi tū. Te whai tātou. Talevo. Solo lesi au tafa, ma lesi au tafa. Solo te whapea. Oi. Ele faul whamantunga. Ao avanoa le whanatanga ua tātou tāre sua whatasi ai le Aloaia le li. Ese foi i tonu wharsama tāpua inga. Ao le avanoa le lei. Tātou tāre sua ai nei aso. E ala le whanatanga. Moli mau le fionga le tuan tau tino i Paulo. E le peise i ua o maua. Ai kau kiki umal whenga whau o iei kusi a Paulo. Ai kau kingoa o ke le i mau hang. Tele fo i tātou nei tai au i leo steimu a mua tali ai whamantunga. Ai awa nei manatu a whaiso. Mai e sule evangelia Ioane lo nam tau pue ono. Nga ai o kou kamale ma ngai le vau nga whio ki uma. A o au, o le a reto le ola na luifo mai le langa. O ila ko uma e ai ai. Ua maua ila ko le ola e wha vau. Te whinga wai u kai am wha pei fo ai ngai ua mai long kingo ka kou ke ai ai. Mai e su, ale ai se tasi lo tino. Ale ingu se kasi i lau toto, e leo ia ke ia le ola. Ai koe whai ui fon ka upunga e ongo whai mai whikalenga i suhu. O i lato umai ai lo tino, ma whainu lau toto, o ke koe whaku ia i lako i le aso ngā taanga. Ma ngingoa, e le whapea kāri sua kingo le li o ngai le hoki ei lea. Au le ola lea, toi fatuina i tātou pēa kako ōle kunga mau ele i whio mai esu. E ilo whamoe mohe. E te toi tū mai ei le ola e whawau. Kai aole mangu malo. Kai aole kaku. Tātou tāli sua whia. Whawhita ia ei le tua. Ua manu malo geriso. Le manu malo ua tātou manu malo ai. Kei fisiringia o e kangal whamakunga. Le upua le ali o le maliwa Yesu mo tangata uma. Ai auange i e whaka alo i whamantunga. Angai manino ala apostolo i ako nito. Ai ma le whale kakau, wai ai ma inu i lau lava whasala. Alal me ke whaia, su e whalkanga ka ia ia. Au e ke ai fo e lesi. Ai foa. E kakau i ako i whamantunga. Ai fsili me kia ue kakau i ako i whamantunga. Si lau lima whape atu. Au te talia le maliwa le li. Awa le ai le whamaliki ngor koko. Le ai fo i se mangalonga mo i kako uma. Ai manga i sa uanga, le svai whangu whalungo e ngafu. O la kou e whakanga ka maiki a ia o inga le ka maiki. Awa umla o ongan mako loku lo. Awa ngale vele whamangunga ka maiki. Te iwa ngawa i loa le le ka maiki. Le ka ua le whamangunga.
O ki fai fol mako kale si o la ai ngai. Ele se la ai ke ma on hai. A ole la ai ngai, ole la ai ke o lai. Fa alo yai. Fa alo fa mantunga. Ma ia e loa. Pa wale ole walo tatou. Na o Yesu le ole fa va. Bon fala tei nei le o Yesu na I tamo la reto. Tofi. Natu yon so we fetalai ta mofia ai o lo tino le nei tof te fia e fai su yo tau na la tu ai le si tia le o le por we no wo fa tai natu yon so we fetalai o le ipule nei o le fa mai no fa lo toto fa mali no mo ta mata to tele mo le fa mamarina o sala ai vai va mai o to foia e la pasabina ya uma natu lona maliu sa yo oa I lona tonu so mai lona so e fima afa uma la ni fa mangua aso tatu te pe no ia mai I le ora pa that Jesus shed for me. You see, way back on Calvary, the blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. It soothes my doubts and it calms my fears. Yeah.
Awalo na whataunuina. O le alava le tele o taimi e tapena ma Saunia. Ele ma vai le ma malu Sauninga nei. Te lo foi te wha maunia I lau ngā luenga wa tātou a sa uma. Kua wha ilo foi le ma malu o le tua. Ala Sauninga nei. E mana onga tātou mtanga luenga. Tātou boto wazongo foi tanga nei vai aso. E mana onga ngā luenga le tua. Tu ul faman tunga nei. Tu iai faman tunga o te le whailoa nei te malama I mana onga tātou ngā luenga. Ai te talo mo le komiti whafoe lea. Talo mo le komiti whafoe. A wale ngā luenga I New Zealand hei. Talo mo ngā luenga mai invikako o mai au kilani nei. Leo tātou whalongo e le whalau te leina. O le tala le lei e manau mia. Talo mo le ngā luenga le tua I New Zealand hei. Nai tua a mātu tua o le ngā luenga. Ia whafualoa e le tua lo lātou soifua. E kale si o whamuli mai, ma tau o le lava mai le whono. E iai le anga lei o le tua neasu. Tātou sauni e talia, a mai ona e talia ina. Na whaile o sau whawhetai I le tua. E ala I le nei tae ao mātango fie. Tali suanga I lona tino malon toto. I le suafo Yesu, tātou talia. Tātou team saunis tātou pesi avere tātou vi inga I le tua. Am le mole. Whao popo iai le vi inga o le tua nei tai au e ala le whamantunga. Saunia le team tātou pesi avere tātou vi inga I le tua. Hey!
Tu mau ia joelo lava vinga. Tu mau ia joelo lava vinga. Mea uma matou te whaia. Le whainga tau langa, le whamanu, le whakatai. Tu mau ia joelo lava vinga. A tau nuino la nei Sauniga. Whapetai lo mamalo. O lo tino le mea moni. O lo toto le mea moni lea. O le tapena ino le kalesia. I le ola ma le manuia e whaamau. Whawhetai. Le awa noa ua mātou whātau nua le nei taia. Tu mau ia te oero lava vi inga. Tāpena ina foe le whainga tauranga. Ua mātou fili hai e whai tauranga ia te oe. Oi foe ua umaila na sifuru ai le li he. O le foai moe le tua. A wawa mauti no lava. E te whamanuia i hai mātou. Whamanuia le tangata mana na foai. Whamanuia foe le foai lo na whaongaina. Ia vi ia o Yesu. Amene. Amene. Ave staulanga pati le tua. Ia lala mai lalo. Ia ai au tātou taulanga whamulmole. Ia vai tātou ipol whamantunga e le toi au a mai whamole a just a plastic le mena. Ia ngumi haku I kongo lau kanga e ure kia I e lalo whamulmole. Ia ngā sola tlau whainga luenga au tātou taulanga. Tailawa. Whamole anisi o tātou ia lumai. Whamole fia. Mai lau malos sua. Si atu tātou lau tua ngā le. Tātou por kalame whasolo whamole. Put your hands together.
tātou lala me lalo whawhasai. Ia taimi la nei la tātou saoni mo le whapai eino tātou tō whinga o whaiwhi au o tātou tāna wenga. Wa whiriwhiri nai e le kamits whaafoe ia tō tōro mātou pai masui o le Credentials Committee. Tai te whonoila ia le sunga sui te tai a whamanu la toa peniata. Ia malo nei tangata Laulusa Richard Reed. Ia masunga ia Terry Saipani. O mātoula lea tō tōru o lo iei tōru tātou Credentials Committee. Ai mo teimi nei ia o lo sui moe le sunga ia Maksuamika. Ia mo le tau aveina le tofia sunga ia Terry. Seitanga ia ni lunga le verse le Efeso e wha a lona whaiupo e sfutasi ma sfulua. Mana ia tātou whaitau whaatasi e wha Samoa, then we'll read it in English. Ephesians chapter 4, 11 and 12. Mo mua wha Samoa ia na ia tuina mai foi nisi e whai ma apostolo, o nisi e whai ma perfeta, fola tana li, o eisi foi e wha leo leo a toa ma o ao. Ina ia wha ato toa inai le aupa ia, tau te whai ai le ngā ruenga au auna, ina ati na ea e Latino Cariso English, and he himself gave some apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers for the equipping of the saints for the work of the ministry and for edifying the body of Christ. Ladies and gentlemen, God has gifted His church. Tātou whawhasai le launga taele nei. O le aunga lea ina ia whaolaina, le lalolangi uma i le tana le lei a Iesu Kiriso. Mai le tu whawai e le tua ngā o whaolaina lava, le lotu a Iesu Kiriso a ia a oina, wha au penaina, ma wha atua tuaina, Maatia e le tino Kiriso, lea la ua whaiei me alofa i o le ekalesia, ina ia wha ato tuaina, ma wha au pengaina, e au whainga ruenga Iesu Kiriso, ma lana ekalesia. Jesus saved our lives. We thank God for the word that was spoken this morning. But then the Holy Spirit has gifted the Church of Jesus Christ with the leadership, the giftings. To what? To equip and to edify the church. Ina ia whao pengaina, wha totoina, maati nae, le tino Kiriso. Mele pa saile de tau o lela tatu atu mo le whapaiena o tō whinga. E la tau whamelo whaina le tua. Walawa tau sunga sui te tai e sumai. Nā te tau au ina i certificates o le auso nei tahau. Ia ma o le a whamarolo atu i la tau nei. E su mai luma nei ma lātou whakatua, ia re ngāta whoi lea, ua iei o lātou supervisors bo mentors, e so soani au ona nei mo le lua tau sana leo lo luma nei atu. O le ordination la ta ala nei e mo mai ia le uso ia ua whamaunia le komiti whaafoe ma ua talia ina foi. Ia lātou talo sana mo tusipai whi au nei.
Ia momo mai na sunga ia Daniel, Abel, Marissa. O loo mananga le awona nei ia ai wala watu na sunga ia Ngaluma Fatua ia Annie to stand for Avispatimo. Just Lona lua le sunga ia Ioane Maraeola Simolo mai Wellingtone sumai maro Fatua ia e mana ia foi la sumai o lo mentor o lo le o lo vaia ia fai au nei mo le isi lua tausanga o iei sui o kamiti ia o le sunga ia Ioane ia le sunga ia Fiu Tonise o ia to ino Wellingtone o le ia vaia ia au auna nei o le isi lua tausanga o sunga ia Daniel ia o la Aulusa Reed o ia lea o le supervisor Daniel ia ona tātou o atula ia I whaiwhi au o lo issuing o lātou full credentials le tai au nei po whaiwhi au whao ia e momo mai la le sunga ia James si au malon whantua awes pati mo James Mentor James ia le sunga toina ia soi talo manao foa o le somaela ia le sunga ia John Fanati Malfatua awes pati mo John so mai sunga ia Matamua Alistana Lencio. Ia ole mentor foi o sunga sana sunga Matsua Mika. Ole sunga ia John ia olo ilalo foi baba inga sunga toina ia taro mangao. Sunga ia te wati tausanga malon fatua aves bati mo te wati. Ole mentor ole supervisor te wati ia o sunga i le tātou sui te tai a whamanu Benyat. Ia, and last but not the least, le sunga ia Valtasi Saipele Malon Fatua. Ia aves pati mo Valtasi, ia ole lam supervisor for le sunga ia whamanu. Ia whamore la whaiwhi au se tō Di liu tasi mai a inga ngei whasanga mai a te au Pela tu whātua sui te tai Ia o tō tu spasi ngā Sia tātou loa o tusi umalawa ma nei mea tātou te whaia nā o se whailonga e whailoa ai a tātou loa le wara aua le atua i o tātou o langa o I tātou umalawa o le misiona le atua I le larolangi nei me le aua te manatu whātau waa I le tofi nawa watu le atua ia te oia Le aso ne tana ilo loto I le li. Le aso ngā fio tuaile a ngā pa I o le atua iante oe. Ma whao ngā ina loso I fuanga lue. E te au auna I ai le atua, le alava, le mea alofa, ua tui nātue le li iante oe te ngā lue ai. Ngā lue ai le nā. A wā tana tu spaia o lo tātu au auna. Hei se I o lo tātu au auna. I le li. O ia, o le tātou whainga, o le tātou, o ia o le tātou pule
po ia tātou supervisor, po ia foi o lo tātou au auna uma iai, a wā o ia e ona le kālesia, o ia foi e ona me alofa ia, wa tuina mai iai tātou taito tasi, wa tofu si ai, nana ngā ruenga I mea umalawa. So usum tu whawhine, aua e te manatu whātou waa, I le whaola tanga nawa ia te oe e peo na launga ina tai aolani. We are all called as children of the Most High God. You are saved because you opened your heart to Jesus. And the day you accepted Him as Lord and Savior, He called you into the ministry. So we're going to pray for these wonderful servants who have made the sacrifices to serve Jesus. Nera balawatu faife au umalava e sumai e tu mai tua au onani. Tātou talo ma whamanuia e la tō tamate tai o ia la tāpelaina tātou tāsa. No wala au I soi fua o ona nei mo whanatua o oe fo I nātou iai o mātou mai au whai ngā ruenga whamauria a o umona e wala au iai nātou mai tō whia I nātou e peona mātou whalomo iai I nei a tāpena ina le kalesia wha atoa ina le kalesia wha matua ina le kalesia ina iaua nei toi tamanini I matamaiti e wheawe ina solo le kālesia I manatu o tangata ma o a onga ese lau whauonga lau whamanuianga o e o ngā ruenga na e wala awina. Thank you for the respond to your call. It's your call. We have come to witness your call in their lives, to confirm what you have done. You're the one who called them. You're the one who sent them. Lord, we ask for your blessing. Hallelujah. Whamanuia nei. Au auna mo lātou whaletua. Whamanuia o lātou whaletua. Mai se le tua o nofo alo. Hallelujah. Tailau whamanuianga. We thank you, Jesus. We give you the glory and honor. Hallelujah. For you are the head of the church. We thank you in Jesus' name. And everybody say amen. Amael tātou Sauniga on Aloaia Vanoe, whaia tātou whaola, a te minei e kālesia. O le wala au Iesu I lana, lotu po lana I kālesia, ia o tō wō. So e whaino malawa maso, baptiso tangata, I le swafo tamā le alo male angana pa ia. A matalava I loutua oi. E o lava I turu inga lorlai. Tāua nei le whailaunga tāola nei. Tātou o e awe whinanaro le atua I tua atu tātou siusiu manga. I le lorlai.
O Temila nei o te walawina le kālesia I Gateway International Ministries. Ma le kālesia o Kilani mo lātou o e o whai masui o Missiona. You will come to the front, please. We're going to pray for you. O Temi nei o lo iai I Whelipaina I a Daniel ma le sunga a tanga loa. Ma le uso. Ia o lo ngā lue nei I Filipaina. Ma o mātou sila mio fo iai I le ngā wenga o lo whaia na mātou moa videos. I le whaamaina le atua o lātou I mea lofa mataleni. O lo whaamani ei nei le uso. Ma whaolai nei tangata I le nā tū o le lonai. O nei le masina o me, e o ai au kilani I ingia. They are going to go to India. India has 1.4 billion people. They have exceeded China with the populations of the world. But the sad thing about the gospel, less than 3% of India has only heard the name of Jesus. So we're sending our church to the ends of the earth. We thought India would be a great place to go, and we're going to be ministering to the leaders, pastors, and missionaries that represent hundreds and thousands of churches in the different states of India. Matāgaluega le Aloaia ina ia equip fa malusia fa atotoina ia ma faolaina le Aloaia Yesu. So Gateway and Aukilangi, please come. The missionaries, Tato o Missionary, and maybe some of you from Gateway Church can stand in for your team, La Umalanga. Avelo uo tupe suma ya veni malmana saluat fatat Tai tunga tamate tai sunga soi felo tu sumara no elo tu tonu por kalambe rote. But I think it's really important for our Matāgaluega just to get a bit of news. Paftai o na le tu o me kalesia. Sa supporting the ministry on it too. I just want to share last night. The number of people that have been saved are in the hundreds, including government officials. O kongo farwipui
whaolaina, whatasi pangota ma leo reo te talo whaoltanga kakalu whakasi mo reo reo pangota. But just last night, with your help, tatu tu whatasi ngaruanga lea tua, se tu lo, visit a village. Se tu lo o le bathroom le tatu te whangaina. They have never seen one in their whole life. But last night confirmed, with your help and our help, Manisio Matua will actually purchase the land to plant a church. So we now have a church that's been planted with the land that you have helped to pay for. In a Mawarunga, God. Thank you, sir. Ia whanoro mai loa o taurunga Missionary. Stretch forth your right hand. Mai loa fionga. Te tonu le loto, tautino le mutu e ola. Hallelujah. O lato uma o e walau no suafa e whaoleina. Whapewhea o na lato loa pe a le aini si a winatu. Hallelujah, mata mo fia wa vai o lato. O e au mai te tala le nei. O lato nei, o le au inatu. Tato te talo le tua. O e o le matai o le ngā wenga. Nei whetalai wa tene saito e sene. O to i titi hana o whai ngā wenga. Tō tere au lotu au tō i titi. Le au sene alau. Ne whetalai nei a te talo i le tua e ona sene ngā. Ina ia au wina to this. Move people. Move their hearts. A mātou whaloa le weekend. Langa ino mātou loto. O mātou te nonofo. Ai o mātou atu e whainu malawa maso. Mātou te talo mo i nātou nei o le au wina i teams. Ia au auna mo whanitua nei le tua. Le tua i ilo te tele. I ei teime e o mai e mawhatianga I lunga o lātou tala inga. Sometimes they are depressed. Sometimes they are attacked on the field. Ai mātou te katalo. Ia te oe o e a wina tu lātou. Le tuanga le nei ma leo leo I lātou. Whao I lātou. A wā o oe le matai o te terenga. O I mātou na le awhai ngā wenga le tua. Mātou te talo whao I lātou. Whamri yeina roto te tele. Ia yeina o lofa. Let your passion be their passion. Ia vera me te lofa ia o nganga tangata. Ia vera mo lātou mana o ngā. I o lātou loto. Whamanuia le tua. Ia teams, whamanuia foi. I Filipaina o lo iai le team mai. Hallelujah. Hallelujah. I can't wait le tua. Ia iai lo wangane nei ai lātou. Ai mai se foi peo le iai le sunga ia la usa. Mani net, mani au mo itia. Ia vi ia oe whawhau lava. And everybody shout, amen. Pea, tu e tasi lau tātou. Walela si mai tātou lau. E leo le lau o tula whono me taimi persia. Ai o le lau o lo iei le tātou constitution. Le a sainia umalawa e sunga o sui o komiti whaafoe. I tai ala ni ia ona. Avatu ila ia i le ofisa malo e whaamaui nai, ma restalai nai. Ia le tātou tus whaavai a pirila, lua awhia, lua sumalima. Tamata I tai, ia o le a whaafoina, ia lea Say praise the Lord. Malo le onsai. Wa kele ya ya be e fai. Ya ai vi ia le li le titi a uma. Ia le li. Thank you Jesus. O le tato constitution o tasi le be binga. Sa ka pulpole ai nge ke wole uma constitution.
No fa pe ai kau leo ngole. So dai uma na fifto atale lima say amen. Fia le fotanga na fi. Hallelujah. O le constitution na tatou lutu. O le me wale van tau fai ei tatou tu awa. Awa foi ke lea loophole sila iei le mea. O le foi na man whaamasinoga. E ka kaunga koe tidy up le constitution. So e whaftai. O nai tō ina na tau whai. O nai tō ina na tau whai. I will raise up e le tua tama whanau le kalesia. O alo mo whanau le kalesia. O le teimi tau le tō e whai. E peo na iei le lista leina luas afe ma luas e fuluono. E peo na tā ua wa iei tātou le mea kao le charity. E mwhai ei na whai uma e whaastu iei nganei i le malo. So le mea le o whatau nui nai. So e tō tātou pulou whaaftai vi whatu i ale net. Whaaftai loia i whanau. O tama whanau o tō. Whanau mai i manawa le kalesia. Sunga fo ia lau sā. Ka mai se holo komiti whafoe. A wanga ka kore au whakase le mawhai, it will not come to happen. Wa kero isi me whape, e whina o ia, koso i o whapaus. Koloa, aloi. Ai vai an manga i o me atasi loto say amen. Let's move forward with one heart. Unity. There is power in unity. Alela la whaita watu le melea pe le ta ua. Ia se whafonga mai aile i sailia tātou constitution e whapalangi whapea. This constitution was duly adopted in accordance with Incorporated Societies Act 2022 and ratified by the General Council of the Samoan Assembly of God in New Zealand Incorporated on the 19th day of April 2025. This 2025 Constitution replaces and supersedes the previous Constitution adopted in 2005. From the date of this signing, the 2005 Constitution shall be deemed revoked and of no further effect. We, the undersigned, hereby assign and witness that this Constitution reflects the agreed principles, covenants, and operation structure of the Samoan Assemblies of God in New Zealand Incorporated. Signed on behalf of the General Council and hereby e eiko inga ia la o mai sei. Ia kalo o wangi ke ke li mo ko inga. Okay, ma'am. Is that all? Yeah. Yeah. Tu sunga su detai. Mas patai bahaya ka ko launga. That's okay, say amen. Go su detai. To lead the way.
whaftai. On the weekend, I say weekend, the intense. There were a lot of things to be done. I only find more fear. Matter fear. The may fellow funny. Unity. Where unity is, there is power. Nga ngai tasi tātou te whai ai se mea. Ile whina ngalo le li. Ia lewe si sila mai Constitution. Mal kuspa ia. E leo kuspa ia lea. Say amen. Or the Constitution lea e support ai le kuspa ia lea. Mai tala Paulo Timoteo au kuai aku. O i lola o mea whai te tonu le whale le li o le kalesia na. O le kalesia o le poutu o le lango-lango o le upumoni. The church is the pillar and the support of the truth. A lalo i whunga iai whai mo le truth. Wa fio mai le atua le tino. Wa maliu kilo iai a geru kilo iai tangata. Ia ngā whai mo wa awina i le langi. That's the truth. So this book supports, this is the main book. Say amen. E ke wo fo i luma. Wa fai kau mal Constitution is kanga wa pel kuspai. Fai mal Constitution, wa le ma vo pe fai mai al kuspai. Say amen. So mela na ngai luma fa tai le tua wa ma fai na fai ta to Constitution. Ina ia fa pe na run ai ta to nga wenga. Ti e lunga ta to nga wenga me u mo lo fai ia fai tusa male fina ngalo le tua ai le tusa mo ta to loto. Ia fa amnia mai le tua. Ia o le au ke alu ai fa tonunga al fa lo tusi mal sui fa lo tusi. Wala wa tu mai le working team. Ai mai se o le Constitution Review Group. Ia mai no sei te talo ai to ina ia to. Ia mai no mai su mai o la to vie o ke le o le mele fa ia ka kaunga fa ia el committee fa foi. Wa ma to nga luenga ona o le o group zia. Ia o ia le expertise o loia. Ia i nisi wa whamanuia ia i le tua o whanau o tō. Whanau mai te tōno o manawa o le kālesia nei. O le kālesia nei, wa tele fo i loto wa kākou. O la ua rani kele o ka maiki, ngā whanga ngau le loto nei. Wa manuia ali tele o. Ngā sloti ina. O le manuia o whanau o le kālesia Samoan Assemblies of God. Samoan Assemblies of God in New Zealand. So that's them. And myself with party. They run through a lot of processes. They are running up day and night. They are on the telephone, or on the Zoom. They connect with the lawyers and everyone. After le poto o tu ele tu yalo mo fana o le kalesia. O tatu fana. Ba tala tu spaia. Amu ia le tangata tumula na utu iu. O ele tangata o le tua o u o tatu fana. Fa ba ia fa pedau na tu ila to luma e fa sanga mo tatu fili. O kusina asalamu. Amu ia ya tatu e tumo tatu utu i fana. A wa o la tau e tu atu luma o le whai te toa e whasanga tau i o tātou whili. And fight for us and defend us, the church, with God. Ai o atu ai tātou ta māmati nao le kāresia. We thank God for them. Let's give a great hand for them. Thank you. Hallelujah. O la tau nei, so soani komiti whawhoi le tua. Ai mai se o nisi wale o loa mai luma o le kalesia. But these people, we thank God for the gifts. Thank you for your giftings. Whaftai o mea lofa. Ue wha mea lofa inai, le poto o le atamai. Alo o fionga o le matawi a iova o le amatanga na le poto. Poto mai le tua le poto i mama. E ngana ngo fie. E le fina uvale. Hallelujah. Le poto le nā mai le tua le poto i mama. Te talo nei e iai ai lātou nei. E le ngata iai lātou o tama whanau le kālesia o angai mai.
Le ekalesia ia manuia ai, le telo ekalesia Samoa. Ia na tama whanau le tua. Whaftai lau whamurianga iau au namba whare tua. Lo lātou teimi o whāluina. O lo ia. O tama whanau ia mātou whanau. Ta mali i mawhai launga. Whare tua matausi. Tama matene. Whamanui ai lātou nei mai. Le ai tū i le tū. E iai lau whamurianga iai lātou. To e langa ina o lātou loto. Nālulu e ai. Hallelujah i tō whinga. Ai mai se tiu te wai fōa iai lātou. Mātou wala watus. We declare your blessing upon them in Jesus' name. And everybody say, Amen. Ia atua mai tātou pati whāptai. And I'm through. E mai la o le mala polisi. O whakawhakan kanya o whaku kupe peo le kau sasa au tu por kalabi. Ua pisi. Whaftai ia ua tātou o mai whawina tātou mawhtanga. Nei pō mori atu whaftai i le whaltua. O mea whai lalai ai. E ia le upo Samoa. E tū mau whawai e sui whainga. E il mea le YFC wapea. You know, kia establish on the rock. And kia to change. Waka ko ia ni kele au meu suhi. Langa lau lagi leu tatu iai. Mor fidanga. Say amen. So me la lea. A whai o la le worship team iai. Ia nana sauan te tai whawhiloi. Tu ili te tai o na worship team te tai tatu worship. E peilau nei le aso nei whatua ia le net. Mo le worship team. Ala me le mai sau pati whaftai ai le tō. Thank you. Thank you, Auckland. Whaftai au Kilani. Whaftai mo en Saunia tātou teu. Tā peneina nei whale. A lot of yous. Ke leo kai mo ke kau musu e whalau wa a misi. Ia le reisi la ngā kau fo i kua lesi ngā kase i e ben. Oh, lo ki ngā inga koe. A lewa le kau mai au. E misi oi lau kau. E leo misi oi lumo le tua. No. Matus pa ia e o se afu. E o se roi mata e malingi. Si la fia umai le li. Fa mai he bottle our tears in a bottle. Meo lo e mawhatia ngā ruenga le ri. O a meo lo iai. E leo ngalo oi le tua. Moli atu whaftai. Komiti whawhoe le kālesia. On holiday weekend whalefono. Mautou whatua. Elders of the church. In different. O tōlo tai o Matāgaluega o le kālesia. Tai o Pulenga o le kālesia. We thank you for your support. We thank you for working together. Thank you for praying together. Ia mai se pati mo lātou whaftai. Dai sungai tō ina, patua. Sungai whawhea ngaiga. Mautou whatua, you are there. God bless you there. Nuuna e te iaina tu o iai le tua. Be the light of that community you're in. Whawhengai ngau whaltua, to e fōi atu e kālesia, mātou te talo, you are on the grassroots of the, o re kala lelei, kou ke kuku through thick and thin, o la leo si uskai o le au loko, whai o kou kala e le au loko, ia le whapengaka kora kou loko, say amen, au lotu. Ai ko ke ngofo ia ia mo ko mama ia ia ni steini ia vi ia le whaftai ia mai se pati mo whawhenga inga mo lātou watu all of them. Thank you, man of God. Hallelujah. Whaftai Iosu whono umalawa o whaiwheau waka kore whaiwheau ia iloa whaiwheau e kere o whawhenga inga o le whawhenga inga ave le senior pastor ngā le senior pastor e ave le whawhenga inga o whanau isi au loko pe wha e whawhenga inga. Kasi al whawhenga inga, say amen. O ia le ngai ave elevision o lotu. Wa a kele foi whawhenga o lisi la mea ngā. Pe kele whaiwhenga o lotu e kasi al ngā senior pastor. Thank you, senior pastors. O tō sa usforu mai. Whaiwhenga inga o whaiwheau a oao o ti a kono. Tai o lea matata, mo lea matata a o ngā sasi ei. Ti a kono, pawhtai, taisu mai, matala au mai,
Whaftai tātou nuti mea whatasi le weekend. Ia mai sipat pati mausu ngā whono umarawa. Thank you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ia o alo ma whanau le kālesia. Whaftai fōi le pulenga i au ki lani. Mo mea umasai pe on whaftai atu sunga le whailutusi. O whonga ta umafa. Ola. O kua i maangai. Se pe o le karikale o mi o isi mea lau mai mea ia. Ala le i uma mea. Ola le mon mea ai. So thank you, Auckland. Thank you, ladies. I au ki lani. A mais pati mo la tau. Tai whailutusi ia. Au ki lani. Lord whanitua. Ia via le ri sana wa uma au ge misi seisi o malang sa Lord fai tu se ko fa ku lesi ka ko kalwa o le tatu fulfulanga ia wa uma la su vergus ia o malang ku yo tatu lai fatas so mal pese ele le fati foi la le woshi ale Peace Chapel ele le tu ia smile fa ele le tu say amen ka ko ele ia o le ku ele all the time Yesu Kristo ele liu o na nafi ma le so e o le fa va ulama fa tau nuina e tatou to fontana yo su mo tatou pesena hallelujah yes elele lo watua sa o tonu no sa ile lo fa ma pe o atu ma si o mi Jerusalem, oh, see on me, no to see on me, Jerusalem.
whonutanga. Tāpunia fo i le whonutanga. Le te tala ina i lo alofa. Wa tāpunia fo i lo uanga ni lei le tua. Whaftai lau whafuenga. Whaftai lau taitainga. Whaftai lau whaunga. Nei tu i lunga o au auna. Te ngata malana e whai. Whaftai le tua o manuia wa e manuia whai mo le kalesia. Ono lo whatasi bea wa. Le ati na i owa le whale. E ngā lulu e fua i mātou uma. Whaftai lau whatasi mai. Tai lau upu. Mātou whalongolongo lau ngai na sui nei tai. Hallelujah, whaftai lau upu o mātou whalongolongo iai. Whaftai mea umalawa na whai al dei aso le tangata malana whai. Worship team, a mata mai au 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 na nei fo i to ina. Whaftai lau alofa malo wanga ni lei. Wa whawina mātou maaftanga. Wa tāpunia i lau alofa. Le ata apeso ina au se whono umalawa. Mai inwa kako se i o mai au kilani nei. Le tua Iho ma le manuia I lato. Send them forth as arrows prepared. Hallelujah. For the war. Whaftai le tua. Mātou te leo tau ma tangata o li ma whai pule. O nganga leanga o le vani mo. E leo tangata o nganga leanga. Whaau penga ina I mātou. Ina I o atu e tala ina lau tala le lei. O le a mātou malolo. A le vi inga. A wane I whai titia. Ia whātele ina. Ia whātu mawina. A umana mātou whaia se mea o I mātou au au na leo ngā. Ia ia te oe le vi inga. A wai fua mai ia te oe. Wai ua tu fo ia te oe. Ia te oe le vi inga e whāwawau e whāwawau. E whāwawau lava. Oh, give us a key. Mama, tutu, uene. Hallelujah.